clear tu le ngai tha tu te zir top ni chibai le vek u le tun truma chon ni zana UEFA Nations League in care result te tin tokin lama World Cup qualifier kan ti ang chi te le football Thu Leng te thira ngai thla khona in nei donang o soita kan UEFA Nations League quarter final ni zang khan inel na nei ania first leg in khel mu nom taka Mizo te na kan tran ron te po ati thei om me Portugal team chu an chak zolawa quarter final first leg a hian an king pui mol nei tu Denmark laka sikhat fain an tlom he in khela hian mol nei tu Denmark lam hian goal shot tum som ni pathum an neya targeta shot hi tum ko lai an nei nge Portugal lam hian goal shot tum riat an neya targeta shot hi tum ni bak an nei lo bok in khel pumpui thira ball possession a Portugal lam an chung nung zoka in pass di konga po atha zok nima se goal shot a avan toi zoka an tanga Denmark lam avan nei zoka an tang ta thung in khel munam taka hian minute som ni palina Denmark lam hian penalty an lot suaka penalty hi Manchester United midfielder Christian Eriksen chon atsoya gola penalty hi achan tir lova Portugal an him sham first half a goal alud lava second half a po team pani te in norton a monama golero kan mudon lo niin alang man minute som sari pariat na Denmark team in anthora sengin all senasiam sak atangin Manchester United forward Rasmus Højlund chon ma an shroina goal aron khonga he goal hi Cristiano Ronaldo goal celebrate danangin a celebrate soizui a hloa in khela zo no Højlund hian Ronaldo angai san wanga ti mai ani thole hanin ti elna lam engma aum lo thu a seibok hemi no hian Portugal lam hian an sipor su tumin natakin an norleta goal dang ero lubel zui talavin Denmark lam hian Højlund a goal khat khung mangin Portugal hi an neya first leg bi ka sikhat fain ma an shroita anni in khel danga Germany lam point ne na an changa an king pui mol nei to Italy chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian Italy lam hian goal shot tum som pathum an neya German lam hian goal shot tum som nei thungin Italy hian targeta shot tum ruk an neya German lam hian targeta shot tum li chau an neya trumli targeta an sota goal ni alut tina anne ball possession le in pass di konga ero Germany lam an chung nung filler laka goal khung konga po avan nei zoka an tang tange nge anne soita kangin in khel mu nam tak San Siro in khela hian atira train team pahni ten game mu nam tak an chhop chuaka minute ko na lek a train goal kan mungal minute ko na Italy team tan Newcastle United midfielder Sandro Tonali chuan ma an shroina goal aron khonga German team an phudeu zok te po ati thei omme ma se si hian phurei lutuklava second half an tran deu chautin minute somni pakwana Joseph Kimmich siam sak atangin Glenil chuan German tana an sipur sud na goal aron khonga game borok po anung thar hle goal dang ero kan mubel tamai lo thonga anin norton zak zaka goal lu le rin na te po alian man kan rin ang ngein minute som sari parukna Joseph Kimmich siam sak atangin Bayern Munich midfielder Leon Goretzka chon ma an shroina goal aron khonga goal ni goal khatapma an shroina goal ani chia bok hemi nuai ro goal dang alubel zui talava Germany lam hian goal ni goal khatin hne na an changa first leg bika ti hian ma an shroya second leg hian mani mola khel tur ani to wangin an din mun atha hle in khel danga beiselo result te po kan ti thein arin oma Croatia lam chon hne na hlutak an changa first leg a hian an mola an king pui world champion te po lo ni to France chu sini fai ngotin an ne he in khelain Croatia lam hian go sat tum riat an neya targeta sat hi tum li nehin France lam hian go sat tum som paruk te meu mai an neya targeta sat po tum ruk an neya apoi mo golero an khung thei ta lo thong ball possession le in pass di konga po France an chung nung filor laka Croatia lam hian an ngam lo ang reng khop maya khel thathi chakna ani kherlo ti chiang tu te po ani chiang le ome he in khela hian minute rian neleka penalty kan mungal la penalty hi Croatia lam hian lo chuakin ma sen penalty lo chua hi Kramaric gola achantir zawlava
France goalkeeper Magnan chon thatakin alo ben cho sak an ni amai ro chu Croatia lam hi abetzo ka tangdeu ma se an counter attack atrain Ivan Perisic cha siam sak atangin ante Budimir chon minute somni parukna ma an shroina goal aron khunga France team in an sipor su tumin natakin an nor let ngala an nor lotero an tuar le first half un top ma shet minute pegbel minute somni parukna Ivan Perisic chuan an goal ni na aron khung zui le ngala first half a goal dang alubel zui talo second half a po France lam hian an sipor su tumin natakin an nor leta hun tha po anin siam nola mase Croatia goalkeeper Livakovic su an paltang zo talova targeta shot rumruk an nei hi adan sak vek an ni final whistle ari zui ta ngala ante Budimir le Ivan Perisic cha goal khat khung mangin Croatia lam hian first leg ka Francis Sydney fain an neya second leg ka an din mun a tha zui ta hle heng ho ba ka hin Netherlands le Spain te in mat chona po chak jok anom lova team pahni te hi goal ni ve ve in pein anin ne tok in khel an han tran ma kha chuan European champion lai Spain hi an chakrin na te po alian man khop maya ma se atal boy zoka an tang thung in khel bo ro tang taka hian Netherlands lam hian goal shot tum som an neya Spain lam hian goal shot tum som panga nei thongin ball possession le in pass di konga po Spain an chung nung filor laka game munam tak an chop chuaka ma se goal ni ve ve in an trin zui angai ta ani The Cube Stadium a in khel munam taka hian goal kan muhma khop maya minute ko neleka Barcelona midfielder Pedri siam sak atangin Athletic Club forward Nico Williams chuan Spain tanama an shroina goal thatakin aron khonga Netherlands namian an sipor su tumin natakin an nor leta an thora po singin minute somni pariat na Bournemouth forward Justin Kluivert siam sak atangin Liverpool forward Cody Gakpo chon an sipor aron sud vele ngala game boruak tang tak kan muwa first half a goal dang alubel zui talo thung second half an tran deuh chautin Spain an cheve man meu lova minute somni parukna Jeremy Frimpong siam sak atangin AC Milan midfielder Tijani Reinders ma an throina goal Netherlands tan aron khunga Spain team hian an sipor so tumin an nor na khop maya an nora kal zel train minute somriat pakhat na Netherlands defender Gerald Hato chu red card mang no chu ania hei hi Spain lam hian man tangkai tumin an nor zui zela an thora po sing tange ngein minute som ko pathum na Spain team tan hian Arsenal midfielder Arsenal in Chelsea an ne tuma goal poimo khong tu Mikel Merino chu aronin lar le chata minute som ko pathum na hian Spain tana an sipor sud na goal aron khunga atangkai ngain atangkai chunzom le tinani chu hemi nuwa ero goal dang alubel zui talawa team pahni te goal ni ve ve in pe hian anin ne tok zui ta ani second leg in nel na hi tun thani somni pathum zan zan lai pel dar khat le minute som panga hian nei ani le don na heta hian semi final in machon turte an hriat to don ani heng ho ba ka hian relegation playoff nizana in khel munam taka Ukraine le Belgium te in machona Ukraine lamin hne na an changa an khingpui an mikhwal Belgium hi goal thum goal khatin an hne first leg nizana in khel munam takhi apoimo angreng khop maya season tharlo tura league ke emo an khel theina tur ta na tangkai tak an ne mol nei to Ukraine lam hian he in khel heng goal sat tum som pani an neya mikhwal team Belgium heng goal sat tum riat na yin in khel pum pui thlerai ro Belgium lam an tha zoka Ukraine lam avan nei zoka an tang ta thong in khel monam tak maya hian minute somli na leka goal kan mukhala Belgium tang Kevin De Bruyne siam sak atangin Romelu Lukaku chon ma an hroina goal aron khonga ti hian Romelu Lukaku hian football azin konga ramtan hian go somriat paruk akhung klingta ramtana goal khung tam konga parukna in suan chho ngalin achunga hian Sahari chu omin goal somriat pakwa akhung towa Sunil Chhetri Ali Dai le Lionel Messi ba Cristiano Ronaldo te chau tuklo anei to ani amai ro chu Ukraine lam mol nei tu hi an bei dong tu lova second half na takanor let ngalin minute somruk parukna hakilak chon an sipor sudna goal aron khunga Ukraine team an phur thar le an phur thar na ti zol turin minute somsari pathumna
vanat chuan ma an hruaina goal a ron khunga Belgium team an bara khaile zolna ni turin minute samsari pariatna Zabai chuanin an goal thumna a ron khung leya he goal alu theina konga hen Arsenal defender Alexander Zinchenko chuan a tho hlok le nge Belgium lam hian an sipur sut then tumin na takin an nor zui zela hun thapo in siam le nolma se goal dang alu bel zui talawa beise lo zok Ukraine hen goal thum goal khatin world number 1 lo ni to Belgium team hi an neya season thara league ke khelzel turin an din mun a thata hle anni po hi ni somni pathum zan zan lai pel dar khat le minute som panga hian second leg ka anin matson le dona Belgium hi league ke lama lom zui zel an du ni chuan he in khela hian in goal ni tal an khungtlin angai don ta anni game bo rok tang tak kan mutura angai ang o heng ho ba ka hen tu kin jing lama khan World Cup qualifier CONMEBOL lampo nei ania Brazil team in ne na hlutak an changa an khingpui Colombia chu goal ni goal khatin an ne inkhel munom tak mai han Brazil hian game an thunun ne khop maya ball in pass di konga te ball possession te goal shot konga po Colombia hian an tluk lo filor laka point hum hlo chho phu jok an chak kan ti thayo me he inkhela hen goal kan mu ma khop maya minute rokna leka penalty tangin Barcelona forward che thazet mai Rafinha chon ma an hroina goal aron khunga ma se Colombia lam beidong tu big lawin minute somli pakhat na James Rodriguez a siam sak atangin Liverpool forward Luis Diaz chon an sipur aron sut vele ngala first half a goal dang lu bel lavin an train zui bok second half a team paniten an game thak tumin player an lu tir nuala Brazil lam awa Mizo ka an tangta minute sam ko pakwa na hun top don trepa Rafinha siam sak atangin Real Madrid forward soisel lo mai Vinicius Junior chon ma an hroina goal aron khunga he goal hi an sakna ani zuita ani tihian Brazil lam hian Rafinha le Vinicius Junior a goal khat khung bang hian an mi khwal Colombia hi goal ni goal khatin an neya point thum hlo chokin table thar bera po Khelsom pathuma point somni pakhat nen pahni na anin suan chawa mashroi to Argentina aya khel khata khel tam chungin point li chawin an phak to lo anne awan doi zo tang Colombia lam ero point som pakwan en parukna anom zui ve sel bok World Cup qualifier CONMEBOL lam hinak du jing hen nei chun zom anile donna jing dar nga lama Uruguay le Argentina te anin machonang Inke result lam kal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o tun trum chu give me spot lamin football player khel mek zinga hlu zol an tarlan te hi inda don ta illa give me spot lamin football player la khel mek te zinga hlu zol ada hian somna Real Madrid midfielder Federico Valverde chu auma Uruguay midfielder hlutna hi Euro makta doiza somni pathum point paria tangin an suta Pakwana English midfielder tuna Manchester City tana khelmek Phil Foden chu omin Foden a hlutna hi Euro makta doiza somthum panga point paruk ni in an suta pariatna German midfielder tuna Bayern Munich tana khelmek Jamal Musiala chu omin Musiala hlutna hi Euro makta doiza somni paruk point pasari angin an suta pasari na German midfielder tho tuna Leverkusen tana khelmek Florian Wirtz chu omin ani hlutna hi Euro makta doiza somni pariat point pahni angin an suta parukna Barcelona midfielder Spanish midfielder ne bok Lamine Yamal chu omin Yamal hlutna hi Euro makta doiza somnga pasari point pakwa angin an sut bok pangana hian English midfielder tuna Arsenal tana khelmek Bukayo Saka chu auma Saka hlutna hi Euro makta doiza somru pakhat velangin an sut ve bok Palina hian English midfielder tuna Real Madrid tana khelmek Jude Bellingham chu auma ani hlutna hi Euro makta doiza somriat pathum point pakwa angin an chuta pathumna Vinicius Junior chu omin Vinicius Junior a hlutna hi Euro makta doiza somriat paruk point pahni angin an chut ve boka pahni na Manchester City forward Erling Haaland chu omin Norway forward hlutna hi Euro makta doiza somriat pariat point paliang in an chut bok pakhatna hian Real Madrid forward Kylian Mbappe chu auma France forward hlutna hi tun den hmona
Euro makta doi zahni somni pakwa point pathum mangin an chut bok give me spot lamina atarlan hi kan pom zong ani ve hlomem le English broadcaster lar tak mai journalist le writer mai baka media personality ro pui tak ni bok Piers Morgan po ESPN lamin kumzabi somni pakhat chunga Lionel Messi player thabera an thlan chu alung oi lutuk lo ni in alang zela nizana makhan Piers Morgan chan thuthar aron nei le tundin hmuna Lionel Messi kumzabi somni pakhata player thaber anilo ti hi ka chiang leya a thaber chu kei chuan chiang takin ka hria anni chu mai pialama football hrim hi han chu ta ila football player piang to zinga a thaber hi pali thlang don ta ila palina Ronaldinho aumanga pathumna Thierry Henry omin patnina Ronaldo Nazario anga pakhatna Cristiano Ronaldo bokang Lionel Messi hi chu top 10 huanga po karing lautiin Piers Morgan chuan asoi football statistic le thilda thatkonga tangkai mai transfer market lampoi ni zan lama khan kumsom ni pakhat noi lam player hlu zualte anrun tar lang vele ta transfer market lamin kumsom ni pakhat noi lam player hlu ada zinga hian pathumna hian Bournemouth defender thazet maidin huisen chu auma huisena hlutna hi Euro makta doi somli panni angin an chuta ani hi Real Madrid nena saizom tok me kha anni patni na hian Alejandro Garnacho chu auma Manchester United forward Argentina forward ni bok hi tundin hmuna transfer market lamin a hlutna an chut hi Euro makta doi somni panga vel niin an chut anni pakhatna hian mi pali an thot maya chungte chu Manchester City forward Savinho ania Savinho hlutna hi Euro makta doi somnga panga angin anda hei mai baka Manchester United defender leni Europe auma Kobe Mainu nen anom dun anni hengho baka Arsenal forward Ethan Waneri po auma hengho kan tarlan te hi an hlutna hi Euro makta doi somnga panga angin an chut vek anni transfer market lamin kumsom ni pakhat noilam player hlu an tarlan te hi kan pomzong ani ve hlumem le Argentina forward Paulo Dybala po hunrei tak a chol don ti a chiang ta ha nizana makhan Fabrizio Romano atarlan dana ati rol hliam chu zai angai tur thu puan ani hia Europa League a in hliam chu anati mu chuani hin zai pui atok don na tun season a Dybala hi kan mu arinom to lo nin Roma lam chun antar lang to bok TNT Sport lamin atarlan danin Lionel Messi po Barcelona lam chun senglet le antum thu antar lang vele tatlat maya tut naya hemi chungchang hin seizui atitam khop maya rumors mai ani rin na alena wain kan da du lo kha ania ma se news nian tak tak te pon antarlan ta ka chuan hei hi athleng dik mai thai ni te point alang chhotran ta le Barcelona lam hian an stadium ro pui kem nau chu kumsa ni somni parukhen lualum antum le to ni in alanga tundin huna chei that mek ani zui bok hemi huna hian Lionel Messi chu kaukir le antum don ni in alanga inrem na tepo an nei thei mai an ring nin tarlan ani to bok team tok lemin atarlan danin Manchester United lampoin nizana makhan thurin tla tak team tokin atarlan dana Kenan Yildiz chu Juventus atanga senglu antum tur thu antar lang vele ta Yildiz senglu tur hian Euro makta doi somkwa vel po the chu antum ni tarlan ani to bok chuti rolin United lam hian elpui lian tak an nei don na Kenan Yildiz si tundin hmuna Arsenal Liverpool le Manchester City lampoin senglu tumin tran an la ve mek anni Bayer Leverkusen defender poimo Grimaldo point ni zang khan thuthar aron nei vele ta Bayer Leverkusen team tana tangkai mai hian Barcelona tana khel achak thu le chu aswang to na aloni to thin thu asoi khau maya Barcelona lama alu mai rinna alen pha ta hle Leverkusen lam hian season kalmek ato phuna an player engma za chu an chan thut don ni hin alang chhotran ta khop maya Jeremy Frimpong Florian Wirtz mai baka player engma za chun chu an du thu an lo sei towa tundin huna Grimaldo point Barcelona zom achak thu asoi vele ta Manchester United tana lo in lan to thin Patrice Evra thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Patrice Evra chuan Lionel Messi hian du sak atlo big train hi thilmak tak ani hia thil thleng dik tak ani ti kha chiang hle
hemi wanghin mi tam takin min ngei don ti po ka chianga chumi huam chon tuna ka thu soi tur hi karon puang chuak don ani kumsang ni somni pani FIFA World Cup kha han thlir le ta ula khami organize su te khan atira tang rengin Lionel Messi World Cup no moi a choi theina turin ro manna an siam ni hin ka hria a ka thu soi hi adik ngei ka ring bok atopa chon Lionel Messi hne na FIFA World Cup no moi fair lo taka pek ania chu football chanchina thilten nom tak anni hemi chungchang ka soya wang hen mitam takin min ngei don na chu poi ka tilo ma se Messi hen du sak chu a hlo bik nge ani tin a soi Kylian Mbappe po hi kan soi tak ang khan mi ngal ve tak mai hi ania tun na ya po han thu thar ron nei vele ta yin Luka Modric hne na Ballon d'Or don anom le nom lo azot khau mai ya Luka Modric poi nui chungin thil nuam tak ani thu alo shril ni yin tarlan anni hei mai ba ka Kylian Mbappe hian Luka Modric hne na Ballon d'Or don theidan tur tips te po azot ni yin tarlan ani boka Mbappe hian Ballon d'Or don hi atum ngei ni turangai anni tun nai mai a po khan Kylian Mbappe hian Ballon d'Or don atum thu alo sei zau to maya Luka Modric hne na po fiam thu ang deuh rawin Ballon d'Or don theidan thur thil kalphung te azot khau mai tin ani chu dangdai ve takani heite hi Mohamed Salah point Saudi Pro League apan theina asang chhotran ta ni hin alang zela nizana ma khan Saudi Pro League ka an general manager chuan Mohamed Salah chu khovela forward thaber ani thule Saudi Pro League lama khovela forward thaber senglu tuma ma anlak mek thu asaya Mohamed Beswari chuan ani hi player ro puitak ani ya Saudi Pro League ka aron kal du ni chong keini lam chun kan lo welcome renga ani tan helai muna hian mun zau tak a uma kan lo lom hle don ani kan league ti lu turin ani hi atang kai don ma ani senglu tur hen kan theina zongjong kan se ngang ti hin asoi Saudi Pro League lama Mohamed Salah hi kan mu thut mai arinom chhotran ta Chelsea team tana ro pui taka loin lan to thin jo kol point ni jang khan thu thar aron nei vele ta jo kol chuan Manchester United midfielder Bruno Fernandes si player thatak le theina sang tak nei ania tun din hona ati tur poimo tak chu United chua san hi anni United team a chua san ngatani chon club lian jok azom anga chuta chuanin trophy lian tham tak mai football khel a chol san nuwa po hei hi ka trophy choite ani tia soi thei tur hun tha ala neya United team tana a khel zel ani ero chuan ani kha chu a tha thina lom tia an soi bak ti tur aum don lawa trophy soi tur anei don lo ani chu wang chon club lian jok zam thoi turin ka duwa United team tan a khel chuan nakin loka chon ani kha chu ala tha thin tin an soi mai anga Bruno Fernandes an United captain ni chungin trophy a choi pui tia soi tur aum ngai lawang tin jo kol chuan a soi Arsenal team ina singlu tuma an helmek Moiskin point tu anei ro chho zel maya Gunners lam hian an chang nge yang ti soi thiam a har ta hle tun din muna Moiskin hi Arsenal mai ba ka West Ham United Newcastle United mai ba ka Tottenham Hotspur lam point an tu ni hin alanga Arsenal lam hian an seng lut nge yang ti soi thiam a har ta hle Moiskin hi English Premier League ka tepo aloin lan ve towa a che thatok lo ma se Fiorentina azom nuwa a che tha khop maya season kalme ka Fiorentina tan tum somni parogli ka inlan toin go som panga akhung towa a che thate ma wangin du tu po anga hle tun din mona Moiskin hlutna hi Euro mak ta doi somnga pani vel ni tura ngai anni Manchester United lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Job Bellingham chu senglu andu tur thu tarlan ani vele ta team tok lamin atarlan danin Chelsea chu makhal antum ngei thu tarlan ani bok Job Bellingham hian du tu anei lian ang reng khop maya tun din mona Chelsea mai ba ka Real Madrid nen te po seizom anni ter towa petit chuan club lian la zom lo tur le Sunderland tana line lan zel tura adu thu alo sei thunga eng tiang nge thutluk na asiam don ti ero kan clear chho don a ang hle Newcastle United striker Alexander Isak point thuthar aron nei vele ta kumsom ni palimi hitun na ya khan Carabao Cup an champion no mediaten an kom na season thara khoilam nge apan don ti ala soi theilo thu le Newcastle United tan akhel chun zom zel don em ti po a soi theilo thu asoya
Alexander Isak chuan tun din hmuna chun helai hmun hi nuam ka ti emema season to po thataka khar turin thei top kan chhuah don ani Carabao Cup no moi kan choi hi thillo mom tak ania he tlapa thilro puiti kan nei hi thillo mom tak ani bok chuti rol chan UEFA Champions League khel hi ka thil chak ber ania chumi ti hloting tor chang ka chhuah te po angai mai thei tin a sei zau mai Arsenal lampoin ni pui transfer kongka aloin hon vele Canadian striker tuna lil tana khel mek Jonathan David chu senglu antum tur thu team tok lam chon antar langa Jonathan David senglu tur hian aman Jonathan David senglu tur hian mi malin rem na po nei pui thuai antum thu tarlan ani bok Jonathan David hian season kalmek ato phuna a khelna tlapi a chho san tur thu alo sei chiang towa Premier League lama kan mu mai arinom Arsenal team tana loin lan to thin so Campbell point ni jang khan thuthar aron nei vele ta Liverpool defender Virgil van Dijk chungchanga angai dan aron sei so Campbell chon mitam takin Virgil van Dijk hi defender thaber tin an sei thin na hei hi kapom ve hau lo anni a generation hi han clear ta ula center forward thatak tia han sei ma chon tur anei lem lawa hemi wang hianin a tha angin kan mu mai ni in ka hria a cheta de re ka ti chuang lawa defender thaber te jing mi chu ani nge ye ma se khovela defender piang to jing a thaber ti an soi hi chu kapom lo ani kan hun laia striker kan ti ang chi Didier Drogba te Diego Costa te chu mai ba ka Thierry Henry te Cristiano Ronaldo te khapa ngai takin han ma chon ve ta se tuna a che tang pup pup hi chon a chet karing lawa tun din hmuna chon striker tha te soi tur anom lem lawa striker tha kan ti ber Alexander Isak a ma chon dan te kha enta ula Thierry Henry te han ma chon ta se a boy vewin karing ti hin so Campbell chon Virgil van Dijk ka chungchang hi a soi Arsenal goalkeeper David Raya point thuthar aron nei vele ta tun hnai mai khan media ten ankom na UEFA Champions League ka an ma chon tur Real Madrid chungchang angai dan aron soya David Raya chon mitam takin Real Madrid hi nei lo tura min nga ya chak lo tura min da deuh ngal top ani hei hi thil fu lo tak ani ya Real Madrid ne thei turin kan thato ka chuba ka football chu football ani ya chak tur lo seilo khi thil thei ani lo bok Real Madrid ma chon tura doi ngal ngot hi thil ti tur ani lo boka UEFA Champions League level ani to awangin Real Madrid ne thei turin kan thato ka thil makpo kan thlen tir nge yang tin a sei zui bok David Raya soyang hian Arsenal lam hian Real Madrid hi an ne thei kan ring hlomem le ole hati chin hatun trumatan ni tamai se clear to te ha channel mi ngai hlut chaka chunga lom thuga sei tak meu ani like share le subscribe lo han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel don nia